So guys, we are in a Lehota pod Vtáčnikom and we are waiting for tow truck till we can tow the BMW out of the garage. Kvetly jabloně, dohořel Reichstag, jednou vzpomínky přikryje šeť, jako Good morning guys, again. I'm sitting currently in my new BMW. My first thoughts when I exchanged the control arms was and still is that this will be a long and heavy job, but it's still running. The engine was actually running very good. Previous owner crashed it. It's 2.2, good price, but this will be like a drift daily driver that I can drive with it still and still enjoy the bit of the rush. So yeah, this will be still a long road, but hey, like the newer steering wheel. But it's amazing to see everything works in this car. Or most things works. Daj mi ten karton. Wow, looking good, man, looking good. Thank you. It's another day with all things inside the car for the BMW and for the garage as well. So guys, this is my Honda Pro 4th generation. Some things are still not fully secured in here by screws because I don't need it for now. The overall car will be not running till the spring arrive. I put out of these things some parts for the BMW. Somewhere I should have a key from Honda. Most likely I left it in the trunk. So I'm back. Key was in the trunk actually. And now let's see the magnificent sound of the Honda Prelude 4th generation. Nothing even pops out. Has a lot of gas inside. Akurát niekto vypkopkáva. Pozriem ešte viac, čo to môže byť. Není skoro. Asi. Tuto to je ulomené. Točiť s tým bude cez remeň. Ale je to ulomené.
Bude. Čaká číslo 2. Kubo, tento žuvák stratil všetky práva. To je ale toto. Crazy. Filovať do zajtra dojdem, vybolo celý manifold. Koľko teplo, to je dobré. Rádovo líčina, ale asi viem, čo bude. Tu čepy. Zajtra to skúsim spraviť. Samo, ale nechoď do tej škary, prosím ťa, hej? Prosím ťa, nejebni sa sem niekde zase. Do klimy. No, kokot. Cave diver vyjebaný. Takto ešte nad tými zvodami. Chytaj ich. Pozor, zítra. Aj. Jak to jede, Roman? Piči, Franto. Natočí to, prosím ťa, práve. Ty sa otoč. Zasa? Ale nejdeš štartovať, nie že to štartuješ, ja ti budem hovoriť všetko. Ešte, že to ja nerobím. Prvá polová. Ešte si tam ani nestačil. Dobre, otoč do prvej. Dobre, daj naspäť. Do nultej. Ako keby vypne auto. Znovu. Close up. Prečo natáčame na YouTube? To bude pekne natočiť 4 fraja. Hej? To nepospívam, to tam dám celé, možno to bude fun. Znovu? Do nuly? A to toľkujeme in English? Teraz? Či netreba? Počkaj, nie, nerob. Nerob nič. Áno. Čo je? Krútim tu s tým. Ale ty ľudia si tiež budú tak otáčať s notebookom. No, to uver. Prečo to kurva taďa teče? Mi sa trasú ruky. Bez očí set. Hej? Nie. No, však som si myslel. Víš, co dejú? To je cave divers. Daj tam do panky, daj tam. Bro, feelings? Musím najprv vydumať, prečo to teče. Piča, to je havária. No, počkaj. Náš dobrý kamarát je cave diver. Kde sú servietky? Toto som si rád. Toto mám natočené taký cool. Vieš nejakú trať na spamäť, alebo niečo? Magické zábery.